Halo guys, kembali lagi. Wih, bersama macam-macam barungan nih guys. Bersama yang suka minum es nih guys. Ada bocil-bocil. Ada Arhan. Ada Dek Jihun. Ada Mas Rama, Mas Hanif, Mas Iqbal. Wah, entenge. Isinya apa, Bel? Wah, beton. Ada Mas Elvan, Mas Aji, dan ada Mas Reksa. Mas Reksa ini memakai barungan. Wah, barungan kodok. Kodok apa sah? Ngorek endi sah? Kodoknya warna apa sah? Salah nggo barungan itu cilik. Ada Mas Aji. Mas Aji ini memakai barungan. Wah, singa kecil. Singane warna apa Mas Aji? Warna kuning. Wah, warna kuning. Singane suka makan apa? Mangan reksa. Oh, mangan reksa. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barungan. Wah, barungan jenggot. Barungannya jenggot suka makan apa, Van? Oh? Ada Dek Jihun. Dek Jihun ini memakai barungan kelinci. Kelincinya warna apa, Dek? Wah, warna hijau. Apa lo guys? Ada Arhan. Arhan ini memakai barungan apa ya namanya? Wah, barungan Devil. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, barungan hitam. Dan ada Mas Hanif. Mas Hanif ini memakai barungan. Wah, singa besar. Dan ada Mas Iqbal. Halo Wah, Mas Iqbal ini memakai barungan. hiu. Wah, barungan hiu. Yo, Dek Jihun dipakai dulu yo. Yo, kar sama Arhan. Ayo Hun. Piye to, Han? Iki piye to? Iki lho gue banteng Arhan. Arhan. Pakai banteng. Nah, kepoyoh-poyoh takon ngepel rek Ben. Ih, barungan kelinci. Ayo Han, ikut gak Han? Nanti tante tuh Dek. Ya wes yo Dek Jihun duduk yo. Yo saiki Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas Hanif. Yo Nif. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat
dadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas glagah wangi. Ayo. Elvan, baru gak sabian Van. Yo wes yo duduk yo, duduk. Yo saiki Mas Reksa, Mas Haji. Iso. Van Elvan. Lebokno. Saking mumete. Mundurke ya, mundurke. Enteng kok kemaki, enteng. Ayo wes yo Mas Reksa karo Mas Haji. Yo saiki Mas Rama karo Mas Iqbal. Yo Mas Rama. Ayo le.
Caplok nip. Gila. Gila bal. Ini Mbak Irma toh, Dek kene toh. Aja mengingat dok. Alah ini. Tidak genti kok bingung Ranip. Ini be. Ya wes ya duduk ya. Lah tabrakan. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan